Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo Central Range Manja Angkang Sen Mohol atum ningkan sekpen ko ansi Karbi Anglong Autonomous Council apan revenue kipinangji malapen kipitang lapen te ko sonsi kipinangji kedolang mapu hehui alam angton pen kachini ji apan lang ikthal lake Jamuna River Sen Mohol Langkang Bob ke parlo sang Rekha ing TP BID Welu 79 lakh total number of case 28 NOS total number of case paid 9 NOS balance case to be paid 53 lakh 60,717 revenue received till date 25 lakh 39,287 Jamuna River Sen Mohol number 9 Longbiram Sinar BID Welu 1 crore 20 lakh 30,101 total number of case 20 NOS total number of case paid 4 NOS balance case to be paid 96 lakh 24,096 revenue received till date 24 lakh 6,024 Jamuna River Sen Mohol Disobai Mindar Hanse BID value 25 lakh total number of case 20 NOS total number of case paid 6 NOS balance case to be paid 17 lakh 50,000 revenue received till that 7 lakh 50,000 bon setami alangli hin benke sangti ave pupen ajok surrender pondetlo Jamuna River Sen Mohol Langmili near cemetery area CM Teron BID value 8 lakh 40,000 total number of case 6 NOS total number of case paid 2 NOS balance case to be paid 5 lakh 60,000 revenue received till that 2 lakh 80,000 Longit River Sen Mohol number 1A Nizora Teron BID value 9 lakh 90,000 total number of case 3 NOS total number of case paid 2 NOS balance case to be paid 3 lakh 30,000 revenue received till that 6 lakh 60,000 Jamuna River Sen Mohol Koilari Anthony Taro BID value 9 lakh 55,000 total number of case 3 NOS total number of case received 2 NOS balance case to be paid 3 lakh 18,333 revenue received till that 6 lakh 36,666 Chomna River Sen Mohol Tichom Arongsi Rupali Terang PBID value 9 lakh 50,000 total number of case 3 NOS total number of case paid 1 NOS balance case to be paid 6 lakh 33,333 revenue received till that 3 lakh 16,667 Jamuna River Sen Mohol number 1 Langmili Athik Tiso BID value 21 lakh total number of case 20 NOS total number of case paid 4 NOS balance case to be paid 16 lakh 80,000 revenue received till that 4 lakh 20,000 Jamuna River Sen Mohol number 3 Langmili Mongol Singh England BID value 29 lakh 85,000 total number of case 10 NOS total number of case paid 1 NOS balance case to be paid 26 lakh 86,500 revenue received till that 2 lakh 98,500 Jamuna River Sen Mohol Khatkhati A Har Singh Hanse BID value 9 lakh total number of case 6 NOS total number of case paid 1 NOS balance case to be paid 7 lakh 50,000 revenue received till that 1 lakh 50,000 Jamuna River Sen Mohol number 10 Pramod Kramsa BID value 14 lakh 70,000 total number of case 12 NOS total number of case paid 1 NOS balance case to be paid 12 lakh revenue received till that 1 lakh 22,500 Lasi Ningka Nisike Keplengpo Bonsetami Central Range Manja Keparlo Sen Mohol Atum Non Puan Tame Revenue Kachipi Chepachok Chelang Pusi Divisional Forest Karbi Anglong East Division Ahinpen Paklangpon News Desk Report Karbi Anglong News Nijang Karbi Anglong Jengkha Zonal Committee Mate KCS Pen Pater Pipon Si Ingdeng Thongkep Zonal Karbi Youth Festival Apan Chisik Chedang Pon Bomlo Nijang Karbi Anglong Kheroni Police Station ke parlo aningkan bang ason thakha pining lethota ingdeng thongkep Zonal Karbi Youth Festival Chengbon Langkindu Aklam Along Jengkha Zonal Committee Mate KCS Pen Chepater Pipon Si Hawar Karbi Risonim Sorong Aje Aparman Chisik Chedang Pon Bomlo Lapen ke Jengkha Zonal Committee me phulapen kongchon bang ke pachini pon ateng ke lapu henlo nilitum pining ke non ke wangji October achik lo niphai hini apharman pura Jengkha Zonal Committee lapen ke kaprek asong atumta nang cherapdun pen nilitum kaprek lapen prek jam kimrang pon bomlo lapen ke aja hak abang ke tang pon bom tang lo puta Jengkha Zonal Committee ke CS mai phupen nang pachini don lapen ke beha bepar mate dukan ke do atum tame methang adukan kimrang pon bom lo pusi than pachini pon
খেৰণী পেন চাৰহন তেৰণ কাৰ্বি আংলং নিউজ ৰঙাগড়া GEL চাৰ্চ আমন্দলি আলং ইউথ সানডে কাটালন পন চিটিনি ফাইং কৰা ফ আৰ্নি ৰঙাগড়া GEL চাৰ্চ আমন্দলি আলং ইউথ সানডে আজাই মেক আসাই কেদেং পন বাংসো আজাই মেক আলং মেইফু মিষ্টাৰ টিমথি লেখথে আলাংলিয়া জক্সি মাইচে ফাইম ফুপনলু Aduntu Bible reading by Miss Gita Togbipi Bible Thanpare Angdeng 11 Angdeng so 9 10 Ok Kengjang Atum Nangri so ejang akai pen ning kachepa jang nangji nang ning ke hang along klem non lapen nang ning akar I aphi hungdun non bonta nang kamat ha ke klem asontin arnam nang ingsaiji Aduntu than bangmate speaker Mr. Rajiv Be alangli pen ajoksi bangso alam than pajirmi pon lapen bangso youth Sunday ajai mek along youth nirmali sarmar atum ben langmisen kilun ke kan paklang pon lapen bangso ajai mek along ex VDC chairman Ilis Teronpi Mr. Suresh Lekhe anpar take the kiding atum chetong dun pen alira champidun Bangso youth Sunday katalon along bang pharoke thomso se ar muche tongdun pen alir achampidun ki jutsi mir million terang pi arnam ahir jume hang pen bangso youth Sunday ajai mek mesen pen pachun pon ronga gora pen Lawrence Lekhe Karbi Anglong News Chitini phaing gorapli arni gang sampor phai ner kepen ajo por phai kep apor an all Adivasi Students Association atum pen pater pipon si Santipur mate number Nodi Bagan Stadium Playground along Karam Festival ningkan esek amai pi ke paman pon Bangso Karam Festival along alohiaman pen flag hosting by Sri Asis Lakra President Asa alangli pen joksi lama ing thorpon Aduntu alohiaman pen kache tongdun amen lapuson henlo Honorable Chief Guest Dr. Numol Momin Deputy Speaker Surjo Rongphar EM Karbi Anglong Autonomous Council Mukut Mohanta EM Karbi Anglong Autonomous Council MAC Sarbon Kumar Telenga Lakhaing Korapli Deopani Constituency Manoj Suryavanshi Vice President CEC Unification Group ASA Sunil Dungdung KDAC President ASA Rakesh Kujur KADC General Secretary ASA Joel Kujur KADC ex-founder President Pranab Sharma MD AAD TNS Aduntu invited guests Peter Dung KADC Advisor ASA Robinson Malar ex-General Secretary ASA KADC Samuel Herenge Peace Moment President Dipen Borwa OC Borpothar PS Alangli tum chetong dun pen Bangso Karam Festival ningkan isek amai pi mesen pen pachun pon Rongagora pen Lawrence Lekhe Karbi Anglong News মই ৰাজ্য সভাপতি বীৰেন মিৰ্ধা আৰু যেহেতুকে আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ গণতান্ত্ৰিকভাৱে আৰু আমাৰ এছাম ভাতৃয়ে হাতৰ হাতিয়াৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকে অস্ত্ৰৰ জৰিয়তে সংগ্ৰামত অৱতীৰ্ণ হৈছিল পাঁচোটাকে বিদ্ৰোহী গোট ইতিমধ্যে একেলগে সংকল্পবদ্ধ হৈ পেলাই ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আৰু অসম চৰকাৰৰ লগত দ্বিপাক্ষিক আলোচনা কৰিলে তাৰ বাবে আমি আদিবাসী জাতীয় মহাসংঘৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰকো উল্লেখ জনাইছোঁ আৰু ভাতৃ সহস্ৰধাৰী ভাতৃসকলকো মানে সমাবেশন জনাইছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত এক শান্তি চুক্তিৰ দ্বাৰা গণতান্ত্ৰিকভাৱে এই আদিবাসীসকল অসমত বসবাস কৰা প্ৰায় এতিয়া 1 কোটি ওচৰা ওচৰি হৈছে এই জনগোষ্ঠীটিৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে সকলোৱে মিলি কাম কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত কোনো বাধা আৰোপ কৰাৰ কথাই নাহে আৰু ইতিমধ্যে আসামে যি বিৰোধ কৰিছে সেইটো কোনো কথা হ'ব নোৱাৰে আৰু সেইসকলে এই সংগ্ৰামত কোনো অৱদানো নাই তথাপি তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ ভাতৃসকলে আলোচনাত বহিছিল সহস্ৰ ভাতৃসকলে যুদ্ধ বিৰতি থকা অৱস্থাত গতিকে তেওঁলোকে এইটো কাৰোবাৰ প্ৰচনত পৰি পেলাই তেনেধৰণে কৰিছে গতিকে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ নিজৰ ভুলবিলাক সংশোধন হৈ পেলাই তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিব আৰু আমিও চেষ্টা কৰিম তোমালোকে ভুলবিলাক সংশোধন কৰা আৰু নিশ্চয় আমি আমাৰ মাজত এইটো ঠিক ঠাক কৰিম আৰু অহা কালিলৈ আমি উজনি অসমত ৰাওনা হ'ম ধন্যবাদ